Na 14. kilometru od Mladenovca i 11. od Koraćečke banje nalazi se planina Kosmaj, koja je krajem 2005. godine odlukom Skupštine grada Beograda proglašena prirodnim dobrom, čime je stavljena pod zaštitu kao predeo izuzetnih vrednosti. Najviši vrh planine Kosmaj je 628 metara, jednim delom u Mladenovačkom, a drugim u Sopotskom ataru. Kosmaj je planina izuzetne prirodne lepote, a krasa je klimatske karakteristike, blago podneblje, prostrani proplanci, blagi pašnjaci, mnogobrojni izvori iznad kojih se proteže gusta listopadna i četinarska šuma. Kosmaj je od davnina poznat po raznim divljačima, što pogoduje razvoju lovnog turizma. Na jednom od njegovih najlepših proplanaka je atraktivno zdanje Lovačkog doma. Planina Kosmaj je kao stvorena za đačke ekskurzije, pre svega zbog geografskog položaja, ali i zbog svojih istorijskih znamenitosti. Na planini su smeštena čak 3 manastira: Pavlovac, Tresije i Kasteljan. Ima turističke, ugostiteljske i sportsko-rekreativne objekte.